Officially, no. My mama kwaba about 2025. And I'm a royal visit. With the royal invitation, no. Ekoi. Omo jeme so fell so. Bomma me royal visitors. Officially, and any nine na SC 2025. E din dey na na hemati wa. Asante achima ogodeshe kronkron. I'm a director. Mark Weber. Ono so ya asante achima ogogo deshe kronkron. Frank unhwiye krom ba bonsema Mark Weber. Eja ko frempon nana Mark Weber. Na ne nana edi chiame e wa asante achima ogogo ahemfie. Mark Weber no bomma director. Edini ya naneti wa enso adwumen nyame adom statement ayaya nyame adom year 2025 Ghana for chire mu woni sa Sandy na where dey jayo oye guy sister Sandy be a guy Mark nyankwada na se su die mame piao that's all woni sa Sandy na where dey jayo oye guy sister Sandy be a guy Frank ubengina che enei me mama kwa baba 2025 no Asana me royal visitors no. Ebeba ma himfie ha sei no. Ma ye nam ase. Samwa ka ye ho. Efiti January asabesi January 2025. Ma bon sema me viewers. Ya sumo. Munti ni ye adwuma no. Na senyame adom Twediam pon yankopon da sakrabu omaka ye ho ama ye ho 2025 a adenti na mema memanfo ensom so woni mbedwam je kwani afi ye de mbekom bika bone ama mo nemu abu enson kasa medi mafo heba bema wonuro atwitwi so C4C bema wonuro atwitwi so endpoint homeopathic bema wonuro atwitwi so bonsema sponsors a womanye ra 2020 wamahene kwabena sante bema kentinka nya wotena se amanfo yam hye omo wamahene kwabena sante watena se woka hwea wonte afi 2025 obema kentinka tena na kwanya so a woni se pensemu nsemu atwagu politics whatever somo bomma kwabena pia wani bema ni monyamfo na niama asoso de efe wo hwa ahofa na wo hwenyansa bomma o man hene kwabena akwasinsia de otoso nsia akwasinsia mampon de se kronkwan wodi ade nso ya mfa ama no wo bema ni monyamfo wo nwade enso akwasi asemiedeka akwasi ade besomo bomma akwasinsia mampon pepo akwasi asemiedeka wo beka ni nyina de hye ntokro mu akwasi be yi aba wo say health nya panie health jare bi e hawo de wo pe ho nhwehwemu de wo pe ho nimde be dokota wo fie ha sei yes ye nyanya ne dokota no by friend no doctor T e fie manko atamaklo wo ba besia wo ba ne hips na niema e hyentade mu e sekuroi e chenkuroi bonsema e fie ma e ba no health hips health issues woni adokotafo akuku dambetena se enkomo ehinta efia mankwa ne be yabrewo bom bedwam je kwere ade na wo pe agudie mu nsem se wo hye wa hye is a go is not a go eno na wo pe se Messi na hye se Zero na hye abrantie ne nie kejiwa na nkase ne kejiwa bra the more sports
na eba ne se yentena se ebna da bia ye ne celebrate se kukudam wo favorite na wo pe na asem wetie wo pe ha wo hyase fantido fantini ewe hefa ba na be kasa fanti oni ofra no fantido entertainment women at the best one bomma fanti 2025 Adom TV Jawadoye ne ban se Ghanaian entertainment prophet waba besia wide ne two brazier one tenase one yinkonya one ma one sere one jeje wani eye ba akope eye the guy's queen bonsema sister stand here ba hucha no sister Sandy be a guy Canadas Jacques Belgium Genie Frank Yankasa Frank Yankasa so mo say Jean anopa bia anopa no num nefa enkosi say 9:30 bebo me manfo ebe som the best morning show e wo Ghana ha e do bia nka dem esan say yen Genie wazo Frank Yankasa mame na ye wie na premo to say kim na wo pensam dia akọ akira ba anim Ghana nsam dia wanim ne akire amano ne nsam dwedie nsam eno ne prem to brekase eno na Adom TV abuna poku ya hwene wo ba besia ye tax na akodi nchi bomma hwene na kasa opoku ya nie Yema news ni eche oni e masahre. Yema news ni eche oni e masahre. Yesu ononkwa. Enyo ononkwa o. Frank Kasamami. Say yema wo kasue. Nyema etwaguo. Nyetwaguo asai so betena se eni a doctor for kukudam edi nkomo no wono so be ma won sam etwaguo yema ni na ahotwa bom ma fia mankwa bom wono so be kan bi se ye wo fe beboa ya somo kase ewie no kase fo na doso e cha wo yi akwan ka ho o katachi afri fa ka ho wo bibia aka ho ne kan kase ne de ma wawia na ya wie no me manfo se e ba na sports nsem se wo bi nkan nsem ma efe ye mo nhio mo GFA show ba kwa mo to ben ene fire for fire e koso wa Adom TV so 2025 ye wuso e kan nsem no wo twane ne ma me mo fire ba songo womin ene nsem hinta ye wantimi anhye go na wantimi ankansi nanim no songo ene va be kanin na e wo fire songo 2025 minu ana de somo bomma me manfo adwuma ye ba ye na fi no ase ko Jacques Jerry agudie mu nsem ehu efefo to gya no Jerry na mabofo akọ nhyira FM your sister station ehwo na ma me panyi anyansa hye ne tirimu ma me panyi a wo solve nsem ye ne bottom ska edi ye DNA test akese wo Ghana obi asika nka ho eye ma me boni dia me so efi madwam ma ma efi bonsam ma no mama nie 20 something years and someone was solve wo Ghana ha say me nye sure say department bi etimi solve bi mama efe dia wawe mu nsem wo bra edianya ba ye ni nkomo e wa Adom TV so de biada bo mama me efe na kasa mama piao nyankwada jawie no say ya ma osini afa jojo wo ho na sini no wode jojo wo ho na wo hua mu nsem de ba wabrabo eno na ma hua production de ntoma abo Adom TV ano say ya mfa nso mo da biada edwada ekosi ni fie
aye mercy do production and some de P was leaning Frank bon some oh henere me house me himene mama yankwada enye no kwa say awie mejua ya gigi wani awie no Frank kasama me honhom ne ba asante achema gogo makweba na na frempon saman wie Sherry no eba no telenovela iniafo ya kire omo twi ya omo kenkan dia kire wo Ghana ha free krodo kosi abasa aya Adom TV for na share say adwumadie na hye eye kunkum bagia abene pragia ya ne ye hye ase ene obi eye bi nso adi kan for the wuntimi nsan ye ho wo kyekere ye bopa a wo sane a enye yie enti de telenovela ahodo ni nyina be ne ebe so mo bomma yen kan tetena nka yetena kunkum na tena dwam eye sansem no nanso award na kwa akodi USA enti samre de wo ba akokọ wo ba ho fadua a wotena dwam a yedum kane akra wo hu no eye afia penaman papa bi bonsema no wo betena si kama me ye hu no afia penaman tena si ne yedum kane a wono wotena na dwam mpo a yedum studio lighter wo hu no so we show mo maka na wo hu amu studio mebo a ye die nie ye bro ni bonsam fama no Jawie sansam we say nyina no so nim se be sa de anwumre kase asomo ba ansana no na se ampofo agyi okunini legend ba mu ono nso to nwum so ono a na nso ba Adom TV a ne dwumade ye big agenda bonsam ma ampofo agyi tiade Frank bomma mekasa wani ana watena se a big agenda and somewhere so dear so say many amaha ni sesia no na say ampofo agya itina na adwamu a wo ka ne fadam woni obi ani asem yesan say nananom tanachi bomma nana say wia ye de anwumre kase asom nana say kro na so kan kase e ma mo Ghana ha enwi na ani ni ti so opanyi bonsam opanyi mame Opanyi yankwada kwa edu kumi enso be kan kase ni bia ma bomma na nsa kwa na akoye kuma wukumi edu kumi kwada so jezi yankwada ye bia afia echa oyi afan eso kenkan bi e de mamo bomma ba ya tuntum sewie akatachi enso gina mo ho bomma no abna pokua bomma no afia man kwata maklo na abiem sabum amano yade asum seye ekosi adwada ekosi ni fie no yemra weekend no tie me Frank kasamame yakasi wajo ya o ka se yakasa keke tie ko bisa nananom bisa wo mpanifo si yakasi wajo ya ekyesen ne nchie mu nyina na si yagigi wani adwuwada kosi ni kwasie ya wie weekday no ato yemra weekend so woni msame meneda asai si abema o preach ni ade ni nyina no ye fe bibi na awotwen bomma sa adwumadie no eno ene mpanifo etimi free Flagstaff house ka se ye hwemu dwumadie no eno ne ye fe no na awotwe kwadwo grace ni ho a abna pokua na tenem bonsem o mienu kwadwo kwado fi join news the best science no abna woni wahu akire ne anim ba bia sieye tina awotwe beba ne ewia sports arena kejiwa na nkasa nie kejiwa bia ni ba bia kejiwa bia ye fake essence me am kejiwa we say ya wa Adom TV bomma sports Frank kasa ne yenko kasa mami
That's it. And I know thank you. Yeah, sports arena. One more and a second kind Cassiama, Memne area. Yamori, Yam Comika money, whenever Shami Yamre. Frank Cassanian court. Memne Dana Numre. And someone wouldn't mean come. As some now would to fear now will cash out anymore. Nya what to fear now no. And no, and I'm in penny for Adom TV ya was we into Ghana ha ya 4 ball wa kukudro wa ba or what ye just and wefe monse masaliman wa ba purpose na purpose wo unity pia na mo ye mahye wono and I'm memneda the whole Ghana will be a channel. And when I can for baby say a fair botashi yo kwe meboa e Saliman asam na wo betimi adwene ho din fiedu aka no me baye o katana ni say no waka to shatawale stone boy I'm disappointed in you e Saliman anya wo fe showtime memne de anwumre ni adwunem Boshi, bonetofa, bohi, huri kwasiada. Nyama ya de somo Adom TV so kwasiada, eye bebre. Boshi ni enkwa anwumre no. Boshi ni enkwa anwumre. E ho na Jerry Justice. Be ma yetimi kasa ne ho efe. Owa, hwene anim. Ah, Jerry, mummo mami ni pia. Bemani wonyamfo we kuta mic no gina TV so akache bi se wo bedum no wonum ne da meboa eye ensoroma kwala adwumadi omotonyom bonsam kwasiada bi a 3:30 mo afidie no na Adom TV since 2025 America boni ya dem obekọ no e wo TV shows mo no anano matuma ebekoso enti wo pewe edian na wo hwehwe wo TV mu edian na wo hwehwe wo TV so edian na wo pese agege gwani aye ni bie ye wo bibia bi we've got the men we've got the women enti 2025 ye na wo ye hia bom de tiesi fom ye agege wani ewu fan bonana nyom ne sai enti me so say 2025 enyi wa fidie enfra Adom TV afei na me nkoma me royal visitors news you na me mo ma